Dear Mr. Longley. Naragsak ka kadi, nakikalay sa kanya. Wen Benny, nakaragrag sa kaunay. Agyaman na ka. Ay ayatan ka unay sa niya. Day tatiga po na ngayong kalay sa kaadagos. Tadyak kaya't nga da makagaw kan ka. Ay ayatan ka mat Benny. May sakla nga man nalon. Ngem, ikarigatak nga ipahiti amin na kayat mo. Umdasan kanyak ti kinapudnom. Nakurapay man ti adda pa nagbiag ta. Tinaskan kat naragsak ta. Agyaman ako na ya. Agtinulong ta. Tapno agbalin ang naragsak ti bangunan ta a pamilya. Inako ni Jigardin sa niya. O sige, isurot konton ti pangaldawan ta. Agluto ak iti naimas asidaan. Alang arod, rumwara kon. Agan-anad ka, lakay. Oh, Lily, nakaumay ka man. Nasapa pa'y ngam imay kan dito'y balay. Magagara na kamin amang ipakita kan ka itiladawan mi iti boyfriend ko. Sino? Diya kanayon mo aka video call. Wan, mabit lang ta ipakita tiladawan na. Kita ang tiladawan mi adwa dito cellphone ko. Ha? Ni, nataergaya ma talaga? Taga ano itayen? Taga di ta kabangibang nga ili. Sinong bata kung tidak daton na nga ayat. Italaang asinong batam? Idida mo ang nakita kami ti personal. Impod no naman hindi pa nagayat na kanya. Ngamjak pala sinong batan. Pinaliiw ko pa eh. Taama nga no saan mata nasaya at ugali na. Kat iti pa naglabas ti bulan. Iti makitak ana singpet. Sinong bata kon? Kat, kaano nga agkalay sa kayo? Ay na, narigat ti agdarasudos may papan iti dayta abanag sanya. Ha? Kan kaano lang, day di pa nang sungbat ko kankwana. Ita, kalaysan ti bagbagam. Ay, saan paymet Kasanon no isingasing na ti panagkalay sayo. Oray isingasing na, tadyak paymet kayat. Apay mat. Kasi tinakunak, narigat ti agdardarasudos. Nasken apaliiwak ana impag ti ugali na. Narigatan ti agbabawi iti odi na. Ha? Wan anya ngay ti amok, nga amang ano seloso matgayam. Wan no managing bubukod. Narigatan, friend. Sige, mangan. Sapay ko mata magustom day ta si daan. Magusto ha. Tanalayin ka mat ngagluto, bakit? Agyaman na. Ala, mangan. Ah. Katulungan kanto dito garden. Saanan? Amangan nung umisit ka nung mainitan ka. Agawid kang tulangan. Sige. Ijay kalatan balay. Baya masyak tagtrabaho dito'y garden. Sige, sikati matong palakay. Alang arudan, mangan. Amangan no agbao ti makan. Nay, kunak no asino itahayin ti masabat ko. Si kamit gahayam san niya. Nagapam. Ije garden ni Benny. Napan ko imbalunan. Nag-sweet kayo umatan. Sabagay, kas asawa yung amin. Kaya't mo asawan? Saan kami ton aswit no agbayag kami kas agasawa? Saan matkid di akas tati kayat ko asawan. Bilibak at talaga kan ni Benny agayam ko. Ngamin, kasungsungbat mo lakan ko na. Ngam nagkalay sa kayo na dagos. Imbag man takas ta. Ha? Kat, adda ka di pa di iti dayta? Ay, awan. Ngam, apalak lang ni Benny. Tasyak, uray kayat kung ikalay sa tikayan ayat ko. Ngam, di na pa'y kano kayat. Apay? Nasken kano ang makaurnong kami pa'y. Narigat kano, no agasawa kami, ngawan ornong me. Sabagay, husto ti kaayan ayat mo. Sige inakon, sanya? Sige, tainak matan. Iti tono ti sao ni Dondon. Kas na ibagbaga na ang nagdarasudos kami ka ni Benny ang nagkalaysa. Sabagay. Oray kasta. Taay ayatan mi mat ti tunggal maysa. Anyat mapaspasamak ka. Apay ngagduldulok ka. Nasakit ti tiyan mo, bakit? Maditirusok ko.
Basta, masikog kan? Ha? Kuyugon ka. Agpakita ka iti doktor, sanya. Manon abulan, sipod nagkalaysa kayo kini Benny, sanya. Ngamsan ka kadipay nga aginaw. Masikugak nga ruden, nanang. Kasta, ay nasaya at maadaanak ton iti apaw. Ne, apay. Kasla mapukpukaw mo di pa nagayat ko kani Benny. Wen nanang. Aslawanan marik na ka pa nagayat kan kuana. Ne, apay ngay akasta anak ko. Basta ka sa tiriknak, nanang. Kasla kayat kun nga isina. Ay, saan amabalinti kasta anak ko? Agasawa kayon. Kun, masikog ka pa yun. Mabalin ka dituyak pala ang balay nga agnaed, nanang. Anya, ay saan amabalin Anyan tulaangan ti ko naan ni Bene. Nagdakkel di bala ita pag naedan nyo. Ita, umay ka agnaed dito. Nagbaliw nga rudon tiriknak ka ni Benny, nanang. Aslawanan riknak kan kuana. Ay saan akasta Kun nalabit agapula dayta iti panaginaw mo. Nanang. Nasingput ni Benny anak ko. Nagagat pa'y. Isungarud anak kabalay da iti dakkel. Tanagagat nga agtrabaho. Sapay kasurun ko no kasta nga ag-agkanak ni Benny, nanang. Isungarud nga amangan nugapula iti panaginaw mo dayta. Ay, saan, nanang? Talaga na ikatan ti panagayat ko kan kuana. Adtoy, adaginatan ko aparakan ka. Cake, tay paborito ta. Agyaman na. Naimas day ta a cake, kan saan unay anasamit. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, Lily. Wen, nabayag adi ka nakita. Iso sinarungkaran ka. Uy, dakulan ta tiyan mo Kabulanam samit ton. Wen, kabulanak at talagan. Addanton anak yu kan ni Benny. Uy, may saakton aninang ha? Areglado. Sikat ti number 1 aninang. Ay, heron bumlaang. Kat si Kangay, awan ka di pa'y panggap yung agkalay sa iti boyfriend mo. Kayat nang akalay sa kami. Jak pa'y la kaya? Saan pa'y nga ita ti umno agundaway? Apaya saan? Wen Jak kaya ti agdarasudos. Naskan nga amuak pa'y anaimbag ti ugali na. Agkalay sa kami to siguro. Kalpasan ti talo at awan. Ha? Talo atawan? Wen, at least. Naamuak tumat siguro ti amin akababalin ti boyfriend ko. Sa bagay. Husto ka, Lily. Amom ka di. Awanan pa nagayat ko ka ni Benny. Anya? Wen, Lily. Naikatan di pa nagayat ko kan kuana. Ni, apay ngay. Impagarup ko no ay ayatak idi. Iso nga idi ko na nang agkalay sa kamin. Nagwa na kadagos. Kasta tirik na kita. Talaga asan kun nga ayatan ni Benny. Kayat kun tiag na ijay ang dananang. Ngam dinak mo't awatan ni nanang ijay. Nasken ka no akadanak latta ti asawak. Wen nang runa ta masikog ka. Kayat kun ti pumanaw di ti balay mi ka ni Benny, friend. Ay na, friend. Di mo araramidan ti kasta. Isuday ta ti pagbut nga sanya. Adyak kaya ti agbabawi iti udi na. Ay, parikot ko ita da ito eh. Ti makunak, saan ka apumanaw? Nang runa ta addanton anak yo. Ti aramidam kit di. Kat adalam, no kasano ang mapasublim ti panagayat mo iti asawam. Awan makunak ka ni Benny, friend. Nasingpot ti asawam. Kat no panawam, kasano kayon iti anak mo to? Friend, Ikagumaam nga isubli ti panagayat mo iti asawam, friend. Ipagpagapom iti agbalinto nga anak yo. Ay ayatin na ka ni Benny. Kat isula ang timabalin ang makatulong kan ka. Nang runa pa'y takabula na mo. Lalaki timpas ngay mo bakit? Nakaturog. Anya ti kayat mo kanan bakit?
Kaya't mo ka di dahito insangpat ni nanang alugaw. Diyak kayat, di nakasarsarita. O sige, maturog ka latang arod. Bakit? Adda kayon dito'y balayo sanya. Inaldawak laengan nga umay dito'y tapno aglaba. Ta saan amabalen nga aglaba ka. Naskan nga agtanggad ka, anak ko. Di pay lang amin ijebalay tayo tinagdiretsoan tayo manipod ospital. Apay adito'y pay laang. Ket dito'y nga rud balay ti asawam ti pagnanaedan nyo. Di rumbang nga rud adito'y kayo nga agdiretso. Diyak nga rod kayat dito'y nanang. Di ka man. Nagapura ka anak ki asawa. Sa ita kasta ti aramidam. Nanang, Di mo dadaulan ti relasyon nyo nga agasawa. imbagak mo ton ti makagapu, nanang. Tanya ti planom. Makiasawa ka manan iti sa balay. Saan nakasta, nanang? Ay sumardeng kan. Anya pa'y lati sa pulam kinilakay mo. Kat nakasingsingpot nga asawa. Nagagat. Ano mabalin kat di nakapagtrabahon iti nadagsan. Nanang, Ay ayatan na ka ti asawam. Day talaangan ti panunutom. Anagasat ka. Gaputa iso ti naasawam. Nanang, nanggag ko ti panagsarita yo kanisan niya itay. Iso sinurot kayo dito balayo. Ay, nangagmugayam. Anya ti kahit asawa ni Sanya. Ay, ti kuna na kanyak. Kat naikat kanun ti panagayat na kan kang asawa na. Kat no mabalin ag naid kanun dito'y balay mi. Panawan na kan. Anya, Wen barok, kasta ti kuna na. Ngam binagbagaak asaan ang maiparbang apumanaw iya balayo. do kasta, saan ako nga ayaten ti asawak? Ang iti anya rason. Basta kasta ka no tirik na ita. Ngam saan ka kumaamaupay, barok. No di kat aramidam ti amin, tapno agsubli ti sigod a panagayat na kan ka. Saan mo nga itulok nga agsina kayo? Kasta tinasaw kanyak ni nanang mo, hindi nagsarita kami sa niya. Isutin mo na kinasaritak. Takayat ko amamuan. Noon niya tikayat mo asawan iti ibagbagam kan ko na. mas daawak Apay pala anapan mo kinasarita ni nanang. Di mo pala dinamag kanyak. Ibagak mo't katipod no. Sonya, Wan, idi pala ang anaikat ti panagayat ko kan ka. isumit lagayam analamis ti panakilangan mo kanyak. Di mo pa yan kayat ngagsango tamangan. No dadamagak. Makapungtot ka asumungbat. Tagayam, di na ko nayayatan. Itatana mo amon. Mabalin ka din nga itulod na kami ka ni baby ije balay. Ta ije kami nga agnaad. Anya, Diyak kaya ti agnaad dito balayo. Agawid kami ka ni baby ije ayan dananang. Taawan serbi ti panagasawa ta. No si kalaang ti agay ayat. Saan kan nga ay ayatan, Benny? imbuna ko amin ang dagiti kawas ni Sanya nanang. Inyag ko amin nanditoy. Da kayo pala ti makamu ka nakwada iti anak mi. Benny, Sige, mabalin mo ti pumanaw, Benny. ala, anya nga rod no kasta. Ngam ni Benny, adda responsibilidad mo kadakwada. Di mo liplipatan dayta. Uwan nanang. Alang nga rod, pasensya kan iti asawang barok. Maawatak nanang. Ket, sandak ko maaparita namang sarong karkadakwada. Wen barok, silulukat lat tatiri daw may para kan ka. Itatanda kayon dito'y balay sa niya. Anya tirik nam. Saan ka kadi ama konsensya anang panaw iti asawam? Nanang, Unay matanday ta. Nakaanos ti asawam. Ngam kastakit din ti iso papak mo kan ko na. bay andak kumapay nga agyan dito balay. Kaya't ko ti agpanunot ana imbag. Tanya ko mati panunutam. Numakiasawa kay ti sabale. Kasta. Ni nanang mat. Ibagakan ka sa niya. Iti ka nito ang makiasawa ka iti sabali. Pagbabawiyam to iti udina.
Nga main awanen ti makunak ni Benny. Ipatpatag ken ay ayaten na kaunay. Agasam day ta. Ipaay na amin akayat mo. Ultimo agluto di balayo. Aglabah ken dumapay ket ison ti mang trabaho. Idinto ta sika ag cellphone kalata. Anya nga rod nga iti mabalin ko, kat naikatan ti panagayat ko kan kuana. Ay kalukwan day ta. Ha, awan ket panunot mo ah. Day ta ti amo. Aday niya ko may sa kabanabagas. Ken, kasapulan nyo iti kusina, sanya. Ikang kamat iti kwarta, para iti kasapulan nyo iti anak ta. Benny, kaguranak ka di? Saan ka akagura? Tay ayaten ka. Maklon ko, di na kun ay ayatan. Ngamawanan niya man na kanyak. Awan mo't mabalin ko, no kasta talaga tiriknam. Basta tipak pakasik. Di nakparita namang sarongkar kada kayo iti anak ta. Sige, umanugot ta. Ket urayak ti gundaway ama ayat nak asipubod no. No kasapulan nga arman kamanan. Aramidak. Bareng maayat nakpay, sanya. Benny, Agan ano sak. Aging ama ayat nak. Aging ita Mr. Lonely, jak mapasubli ti sigud a panagayat ko kinilakay ko. Isu ano mabalin, kayat kon nga agsina kami. Tuy pagayam mo, sanya. Agyaman ak pagayam sanya iti daytoy apakasalitaam. Saan ngamin anasaya at ti agdarasudos iti panakiasawa. Nasken apaliiwan pa anaimbag ti tunggal maysa, no awan to kadi ti pagbabawian iti udi na. Ala, sapay ko ma, tamarisutto ti parikot kada kayo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Sanya iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam,
Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Satur. Manipod La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan as Satur. Addar armak dito'y baryomi abalasang. Ag gusto ak ngamin kankwana. Kat imabot iti makatawen, ti panangar-arm ko kini Emma. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Satur. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Ay, una yan ay sana makadlaw. At nakadibagbagam, Emma? Di ka lang makadlawan. Makaturturog kan samatan. Ay na, itaypay. Anyat orasan, agalas Jason iti rabi. No kasta, agpakada ako ni Emma. Sige. Agsubliak to manan inton rabi Tapno yabkas ko tiriknakan ka. Awanak inton bigat ti rabi diti balay mi. Anda ka di papanam? Saan ka na makita? Amo matasi ka lang timang kumkumpleto iti aldaw ko, Emma. Anya nga pare. At damot lang namnamam kan ni Emma. Awan pa'y pare. Rinabiitan sa mo nga agsubli-subli dito'y balay da. Ang aging gaita. Awan pa'y namnamam amagunod mo ti ayat na. Sa anak lata mapukawan iti namnama pare. Agara maklata kini Emma. Ay, bilibak man kan ka, pare. Ay, oo na yun. Nagado tilamok dito'y ruwar ti balay da Emma. Itay dakpay akag kagatan. Kunak tumot ngamin kan ka nga umunig ka. Ay, mabainak pare. Sa anak akas kan ka, anaposkol ti ropa na. Ah, unay kamatan pare. Permimot ti panang insultum kanyak. Dakas ka din o agayatak kini Emma. Ala, nagawid tan. Tani, adung agpay so tilamok dito eh. Sige pare, agawit ta nga rudan. Nanang, nagmayat ti sabong na dagiti mulayo arosas ah. Una anak ko, tasib-sibugak akanayon. Mabalin ka di dumawatak iti sabong ti rosas yaw. An-anwam. Isagot ko iti balasang ngar-armak. Ah, ni Emma? Ay, di ka lang mauma. Binasted na ka lang arudan. Mauma ka di mo ti pudno nga agay-ayat, nanang. Amom no asino ti rumbang nga arma manak ka. Di yung mabalin na diktaran ti pusok, nanang. Ni Jane, kanayon na kaadamagan no mapanak makimiting kadagiti padak a senior citizen. Sa anak nga interesado iti sabali a babae, nanang. Nila ang Emma ti ay-ayatak. Isulaang ti kayat ko. Oy, Joey, no umay ni Satur diti balay, ibagam nga awanak ah. Ay na, umay na ka manan pasyaran, tinakaan anos asutur mo ha. Ay na. Sapay, kasta unay nga isam mo. Uy, siyempre makilkiligak. Dagas ka di, katadamat rik na. Basta ibagam nga awanak, jak kaya kasangwan day ja tao. Ay, awatam lang mo, jay sagot na kan ka. Kalpasan na, pagawid na mo. Dayta, ti pagalistuam. Ha? Isunsan day ta. Ala, inkalukatan, ta ibagam nga awanak. Hoy, anya pa char aramidem ngay. Tumakder ka ditan Joey. Joey, hello. Di tayo tinagan ko? Ala, sige nga Rodan, Joy. Tumakder kan, Joy. O sige, ang kukwak jay regalo na. Coming! Uy! Kunakon ket, si kadayta. Oh, thank you iti regalo Ay na. Adda ka din ni manang mo? Ay, sorry Adda na panan na. Awan ita dito'y balay. Kasta ka di. Ay na, nagbabanglo dagiti sabong nga awit mo. Ay na, adda pa'y chocolates na. Agyaman Para kumakin ni Emma dagita. Itad kuntukan kwa na ito sumangpet. Bye! Pagaw-awidan na kon? Katanya ngay. Awan nga ron ni manang ko, Emma. Isu bye! Sator, agreeing kan. Aldawan, ingkan ije trabaho. Itay pa anak kariingak, nanang. Kahit apay adi ka pala bumangon anak ko. Masadutak. Na,
Apay, at darikrik na, nan, dapadapang ka man no, gurigur ka. Na, saan ka mat nga gurigur? Jak sa kayatan ti agbyag nanang. Ay sus, tilay bagbagamot. Bumangong kaki din, taing kagtrabaho. Agur-urayan, dagiti kakadwam, iji construction. Awan sa talaga tinamnama kay ni Emma. Idi pay lang nga ibagbagakan ka nga awan. Apay ngamin nga ipapilit mo tabagi manak ko. Kadi na ka magkayat. No saan na kaakayat, bye-bye amon. Pare sa tor, no saan ka amangan, nakapsot kang agtrabaho. Sapay adupay ti aramiden tayo dito construction. Awan ganas ko amangan. Apay aya, agan ano ka? Agsakit ka? Gapukin ni Emma. Napanak ije balay da idirabi. Ngamawan ka no. Kunak ngamin kan ka, asar da nga mon nga armain. Taadumot di ta, babae. Iso nga rod ti pagduyusak. Likliklikan na kan, pare. Di na kayat asarong karampay ije balay da. Iso amangan kagit din. Awan nga rod ganas ko amangan. Nasakit da ito yung aramiden ni Emma kanyak. Ay na, pare. Nasken amangan ka. Tapnod da pamiksam. Awan gayam. Awanak intun bigat. Agbiyahe ak. Manungal daw nga awang ka. Upat lang matngal daw. Mapan kuman bisitaan ni Lolak ang masakit iji Isabela. Itapay lahing. Agladlading itak ta pumanaw ka. Ay na, pare. Kabaalam day ta. Babae lang day ta, pare. Adu dita, kunak manain. Sator, naibusan ti sabong dagiti mulak arosas ijay sangwanan ti balay. Nagsabong da pa'y mo't. Agsabong daa, ngamjak kayat asagutam ni Emma. Unay kayo nanang. Nag-imot kayo. No ni Jane ti sagutam, mayata. Ngam no day jay a babae, namin anon a binasted na ka. Ay, jak kayat day anak ko. Masaksak tanak mo tunggal ibagbagam a pinabainan na ka ni Emma. Wano saan nakaakayat asangwan. Kastalaan nga talaga ti agaram nanang. Aginggat ka ano na ka apababainan. Apay, di ka lamang rik na ngamin matanan ako. Sardengam ngaminin nga armon. Naimbagngal daw mo, Emma. Apay nga da ka dito'y balay mi kat kateng nga anti aldaw. Amangan nga min no awan ka inton rabi eh. Iso sinapsapa kung ti may agaram. Anya, umay ka agaram. Huwan, Emma. Iti kastoy nga oras. Dakas ka di. Madama ak nga aglablaba. Aglinis ak painton madamdama. Agawid ak nga rodan. Agyaman ak, tanang rik na ka. O sige nga rod, agawid kan, ta ituloy ko pa iti aramidan. Anda akon, pare. Nalpasan ti bakasyon ko. Ket, kumusta ni Lolam? Mailiw laeng. Kinapudno na, napigsapay. Awan gayam. Adda inted na kanyak, nga amok ang magustuam. Ha? Anya day ta? Mabit lang, Ni, nabalkod mo titidaan na lupot? O atoy, parakan ka. Ha? Ni, basit abutilyamot gaham ti kargana. Gayo maday ta, pare. Ha? Inted kanyak ni Lolak. Nabirtod kano day ta. Usaram, parakan ni Emma. Sigurado ang mapawon mo adagos ni Emma, babaan iti day ta. Ha? Anya ti aramidak na eh. Mangipatid-tid ka lang iti inuman ni Emma. Isuti ko na ni Lolak. Ha? Ay, kanak man nga rod, pare. Ay, isublimot lang kanyak, Tausarak tumad, no adda makurso na da kabalasang. Agyaman ak, pare. Sa wakas, mapasungbat kung tumutlangan ni Emma. Mapanak makimiting iti grupo mi a senior citizen anak ko. Rumarak tumat inton madamdama. Papanamanin aya. Ije balay da, Emma. Ay sus, di ka lang maumuma. Mapan ko ipadas da ito yung gayuma. Kitaan nyo, nanang, o. Gayuma day ta. Huwan ka no, nanang. Patid-tidak ka no ti inuman ni Emma.
Ay sus, tilar aramida man ako. Ay nananang, matagi kwak tumot lang ni Emma. Maasawak. Agbalinan amanugang yun ni Emma. Kaskala ng rapen ano usarum day takin ni Emma. Ah. Pilitum kit din ti babae amangayat ken ka no awan metrik na anaken ka. Ni nanang mat. Numaamuan na nga agar-aramat ka iti gayuma. Ay sos dakdakkel aparikot ti ipainaken ka day tanak ko. Awatem nga minen ti pan nakapaay mo. Agaram kan ay iti sa balay. Tapno saan ka amakabasbasaul. Oh, anya ngay pare. Pinadas mo jay gayuma ken Emma. Sa anak pa nagpasyar iti balayda. Apay ngay. Ay nagkapoy kan. Kunak man no kayan ayat mo. Ni Emma, iti daytoy a panagkita ta. Pampanunutak nga rod. Dakasamot dito ya plan-planwak. Anya kumatdakas na. Ay ayatam na Emma. Hangam di nakakayat. Oh, di gayumamon. Dakas sa dayta pare. Saan? Mayat kit di ah. Isubliklangan kan ka dito inted mo agayuma. Isublem, adi mo pa inusar. Aklo naklangan asan nakakayat ni Emma. Kastalatan? Nusan nakakayat ni Emma. At damot siguro dita ti sabali a babae a mangayat kanyak. Ket desisyon mo daytan na. Ang no kasapulam daytoy agayuma. Ibagam lang kanyak pare. Ne, si kamot gayang balasang ko. Umay ko ite, dahi tinalipatan nyo apayong yu, di kalman. Anapan na kimiting, nana. Ay na, agyaman na. Ay, talaga abumakatan ti tao. Adoon ti malipatan na. Mala, umunag ka pa'y balasang ko. Saan na, nana? At dapay pa pa na. Umunag ka, ta ipakitaken ka dagiti mulak amasetas di talikod ti balay may. Ay, ado pa'y mulayo ang masetas? Mabalin ka amang yawid no anya ti kayat mo. Agpili ka lang. Ay, wan man nga rod, nana. Talaga ana usumak iti masetas. Mala, agtugaw ka pa'y balasang ko. Ah, Sa to, ranak ko, umay ka ditaw. Apay ka ni nanang. Umay ka, tandayam amukan ka. Iso, ti bagbagakan ka ni Jane. Anak ti kadwak a senior citizen. Si Kagayam. Jane, iso ti buridak nga anak ko, ni Sator. at dapay gayang baro nga anak yo, nana. Mala, agtungtong kayo dito, tainak pa'y mang timpla iti Diyos, ameriendain niyo, ah?
Jane, Jack lang pagkarup ang nakapimpintas kagayam. Ha? Unay mo ta nakapimpintasan. Balasang ka kadipay. Wan. Kadkaduak ni nanang ko, no kasta nga ada meeting da senyor. Iso an naamamok ni nanang mo. Kastagayam. Jack lang pagkarup. Ati Jane, akanayon na adakamaten kanyak, kat napintas gayam abalasang. Ha, jak amo adak da kamatin nakgayam ni nanang mo. Nanang, mabayag ka di pa'y deta merienda nga isagsaganam. Agis istorya kayo pa'y laang, tadyak pa'y na isagana. Kayat mo ka di ama pantapasya rin dagiti mula ni nanang amasetas? Wan sige. Nagadumot na dito inted mo amasetas kanyak sa tour. Okay lang, deta. Imulak amin dagito iti paraangan mi. Kayat mo ka di ti sabong ti rosas? Ha? Asino kumati saan ang mangayat iti sabong ti rosas? Bayam, mangitugot akto into nagpasyarak iti balayo. Ha? Umay ka agpasyar iti balay mi? Wen, umay ka pasyaran. Taapay. Anya ay ti gagara ti baro amang pasyar iti balasang. Padasag ati umay agaram. Umay ka agaram adagos? Ning amin nanang ko. Agapura amang asawa ko. Makitam dayta, nakayawan ka adagos kin ni Jane. Di yumat namin yung bagbaga na pintas gayam ni Jane. Adayo na pimpintas angam ni Emma. Nadayaw pa'y abalasang. Ay, pudnot ako naman ako. Ken, adayo na singsingpet ni Jane ngam ni Emma. Ayan na nga gayo, ma'am. Insubli ko ni Jay barkadak. Nasayaan. Anong pa'y lang day Jay ngay? Ni Jane langan ti armak nanang. Saan mun apabayagan, anak ko? Tainton sumaruno a meeting mi kadagiti padak a senior citizen. Iwaragawag kon ang mga asawa ti buridag kaw. Napartak dagiti paspasamak Mr. Lonely. Takalpasan lang ti makabulan. Nagbalinan akayan ayat ko ni Jane. Nagsaritaan mi metten ti kalay sami. Ket inaprubaran dagiti naganak mi. Ket nagkasar kami nga rod dito'y lugar mi. Simple laeng a seremonya. Ngem napnuan ragsak. Saan ko a pinilit ti babae a pinakasarak. To'y pagayam mo, Satur. Satur pagayam ko, imbaglakit din, ta nagpanunot ka na imbag. Ket saan mo nga inusar, ti kunam agayuma. Pudno ngamin asaan anasaya at nga ingkapilitan ti may sa tao nga agayat ken ka. No saan nakamet, akayat. Ket agaramat ka pa'y iti gayuma, akas iti kunam. Usigan na kantumot lang ti konsensyam no inaramid mo dayta. Ala, sana bale, tanaragsak ka itan iti sidong ti babae, anangayat ken ka, iti napudno. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad iti nagan a Satur, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.